today is the photo shoot. How honapo? Amnurwa get ready hotena, amro pronto tena heng emo mai tula de tamina. So ihane cerulos guys. Ihane agora tuku hat hobalu madrugada. I know it's too early. Ini kalau nata saya foto sa hobalung nene. Sunrise ne. Ya, nebe dia kliu nene ita prepara serio atu nene ita antes bulan semo nene ita ready teh nabana. Ne per bulan semo ita bila saya foto. Sa hobalung ne. Nemo hodi ami hakara sera hasai foto sa serio ne per hobele view nebe kapas. So guys, ini hari vestiri mi gosta kala. Smart mais. Ya. Iko tu kesana. Vestido narcos. Vestido narcos, né? So yeah, hani makeup mo simple deh. Imagine howเราดูgosta makeup asa mahar nih makeup asa simple deh sana. So napa mana guys? Ya outfit metang. Ya metang sepatu muting. Sini par hobe, metang ni par hobe vestido mian. So yeah, agora I'm here and I'm going to guys. Guys, finally guys, photo shoot ya Cappadocia. Ini hari serah ni view nih. Ini saya mau mana? Wow, beautiful. Wow, nice. Guys, first location. Agora vamos fazer second location. Guys, sorry, I'm not vlogging. Foto demais. Depois me married. So guys, mas I'm level post lah. Tambah dane foto pre-wedding lah. So keep secret. Yeah. Mas I'm safe post either. Yeah. So guys, I'm not vlogging bara guys. See you kasi foto. Lasana, kembali guys. Okay. He originally from Cappadocia, from this place. Guys, so agora a minha second location. Mari guys. So guys, kami agora taksi larang kami ba Vanos. Ayan ba na sa Fatim be natin ni bol na rin sila karek biasa mahalo be sanang rai ne. Ne ba mene na pa tu ba ne ba ohi depois de photo shoot mat bisu hota met descanse tu so que na podem declir la te quedam pois morsi de filo hotel descanse de lida. Ne ba agora kami on the way ba Vanos guys. Weather rohin ada sang maliri mes agora dia manas los. Guys, a minha agora é a felicidade ida. Avanos. Yeah, husi goreme mai 15 minutes. Yeah. Be agora ame tuba fating ngoi ha sa dia em halo sanang rai ne sanang rai. Yeah. Manas cek tu hani. Yeah. Mana rai ta se foto ni maliring ne ha nai lagu enta. Mas guys, stay tuned for the picture. Pre-wedding photo shoot ne. Finally Kita foto dia. Ya, I'm contente los. Guys, ang buka la fatin damat pa ne. Koni be battery lo sorti power bank ya betia. Okay guys, I'm here na. So she'll explain nila. I will turn the light. Look at 1, 2, 3. Wow. You can see. And I want to explain you another thing. For example, this one. You know what this is named? This design? No. This is tree of life. Can you touch please? Tree of life. This is tree of life. This is tree of life like one big family. How on the tree have a two tulip. One tulip symbol, one tulip mother, father, and here have a small heart. This is heart, significant of love and parents. Make it this one. We are do this one. This is 1, 2, 3, and 4 pieces. And like 2,000 years ago, Hittite Empire, people of Hittite Empire put. Dokunuyor bak, bitmedi onlar.
guys buat kokobe buat ngapain atau If you learn how to do it, we hire you. If not, we fire you. so, Wait. Yeah. Yes. Yeah. okay, bro. Yes, Oh, right. here. All right. Because this is automatic for you. Okay. You don't need to rotate your head. Oh, I have to put more water in my hand. I think. It's very soft. Yeah. It's an ice cream cup. Nice one. Yes, you can lift it up. Bravo. Good job. Thank you. Guys, আমি তামতে belara na. Hanis ohim hare. Hakko ko halo besira. Sanang rai ne. Hanya kapas sahane. Hanya la perfeito limas. Ya, dia kituang. Tama comprar itu na hakko primeira vez koko. E depois ohim celular perbe ami ba iha. section kedua ketiga nih Ya, ini gak ada mais guys. Pokoknya sesama. ini ketiga nih mau be Karung osamiang nih Han seperti karung itu. guys ya Sesama biasa karung mana Yeah. kan. Sesama sih ada basir fang nih han sampai sira fang modelo agora has tahu faru nih. Yeah. Nih ida det mana na. Ya mundu nih ida det. Nih mau ohim be ame thalo video sih la bele tama sira laku itu. Ema sira Post copy. to post sesama sih nih iya be social media or sih ema copy sih nih design. Yeah. Sir nih be modelo nih basir la koida. Basir for itu nih. Mas guys, ni preço udah is. 12.000 13.000 barat be kupon ki kuan harus kerja guys. so ampilan na guys Guys, kami lihat Starbucks. Pala hela ice brown sugar. Kami husu ice tahu barak kon tambah ini manas guys. Ini singare. Ini manas las. Oh, ini ba mota guys. ani Semasa lah ni punya ada guys, usul lah ni tahu nevan dia kelai. Senerua latanis neva matene kelas tu ke ni tahu kalah tu tahu sampai buka nerua. Neve, harus semasa lah ni punya ada. agora melaban ba itu hembas para bafali be ni fatin Okay guys, kami agora mas Lara, kita fali ba sidari lebih kami kelaba. Oh, saya kawan aku sedang di rumah motor nih. Oh, ini ba guys. Dimana kamu rai ke pasar sana? Yeah. Iya ke pasar. Sino ko itare na pura, mas basic gaya los. Guys, kami ba ke hang kalang lah. Mora ya tuh, oh ya tuh situ nah nih. Kalang. kalang gaya deh mas guys lampu sudah romo nih amni hotel leting ba Ya, oh amyo hotel liu baletin ba guys. Kalang ke pas los pes kalang rame. Sernia besira travel agency ini guys. Ini. So guys, kami bato ke Chinese restaurant hari itu tambah be. Thank you. Tama ohing ema balu tumba krait sebe hang ghost hi. Hai tu like itu menu. Dia kan itu turtek teretel. Dia kan. Agar ayam mesti ya. Ini mau ghost tu? Sini. Sini itu mesti ya. Chicken curry. Guys, itunya kamu nih sohan ini itu. Orang kira nih hawa apa hang mabe. Kebab, burger, pizza, ini agora tem hafal itu lah. So view sana guys, ini Ame noise. Guys, ini hang lah ya. Sini nang mana gusto kan? Gusto
Good morning guys. So ami agora é location na. Location bem amne ron apo se hasai amne ruannya foto pre-wedding badala ruannya. Ida primeiro ne kam tau vestido. Agora mo tau muting hoto. Maliring ne se tau hela jacket or si ato se foto mas jacket. So napo setting hela camera. Hani sang kolega se hare. Bulat basic semona. Oh, naman. Bulat semona guys. Bulan sema ami mas sai foto na. Oh, balik na ba? Please balik mana ya lah? Oh, balik kereta na ba? Kereta mana guys? Ami luga. Kereta biasa lah. Klasik. Kormiang. Ini perhangu amnya be. Ropa tama metas ropa muting lah. Saya foto ini, second location. Terus dia tamannya be, lado kusi Fatima masih foto nih, masih foto ini apa? Nato hawan apa motor nih? Amah ini, rek nih ba? Belum barak los. So guys, I'm gonna breakfast lai. Sorry, ya Fating location photoshoot nih. How level vlogging barak tambah maliring depois ami mesti ser. Lalais antes bulang tu depois ambil hetan foto dia so agora hawan apo breakfast lai. So guys ini breakfast sira malori mai lori bara permate mere ya ifua baru aku lu telah ya pau ni gostulos hangu manteiga gostulos hawan coco crunch guys. Guys, so hawan apa agora tula pala letik na ba? Tambah sira servicio hotel sira yang letik na ba kapas los hema barak ma ba? Kanu he templo raig hoda der sang. Antes de lormatan ho, lormatan sai, lormatan tung. Ay mare. Dalan aslos. Ami hotel krai kiram. So gor ami lao. Oh boleteng. Kalau view ke paso hane, ini barak main ini. Wow guys hari ini, furak demais, kailos. Guys di view ke paso, kenapa nggak saya foto di luar? Sinta sani sih saya nih guys, ham barak nih. Boleh hambar. Boleh hambak fila mas, boleh deh, tengki hang, oh ane. Mahal ba dieta? Turah Halimar hing sunset nih, boleh. Vanilla, chocolate, strawberry, caramel, lemon. Vanilla. Only vanilla. Only vanilla.